The chin post dot to lengai to nin di ilak nan kut kanin kai chan na thongni kul le thum di pa ni li Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu te dim peng tai ngen khwa ka da una ka SSC World Cup ni van long le siam ngan an man Mizoram state election thongni kul le thum vote rel nak chu tlamtling te ngai SCE MLA seat som li a Zoram People's Movement Party ni seat kol le seat sari anlak Kukang hundam SSC World Cup sakhan panga chu MNDAA ni anlak chap adi lak sakhan zahni le pahni anlak chang Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm ball ka sim Chinram kul chaklei te dim peng tai ngen khwa certainly December ni Zaanlei ya SSC World Cup le Chinral Cup kar ka da unak fak achhuak e SSC le ni ral tuk nak van longin bom an thak pina siamman pet line an ka tia twal chungmi ni an chim tai ngen kho chung SSC World Cup cheke chu Chinral Cup ni an ka e SSC World Cup ni kalemiu chaklei in siamman voisha shong an ka pina za similam le khat shong ara tuk nak van longin bom athak na in bom thak ruanga thil hliaman thong thai aselo kale tai ngen te dim lampi terin Chinram kul chaklei lu chhanak lampi chu zuri loading in alwan cha November kul le sari a CDF CDMC jin ni an rak than Chinram kul palewa peng nungbu le terun ISSC World Cup sakhan ngan chu AA ni November ni leilin an rak ka e kada una khi achwak chu ama liauri SSC World Cup je fighter ni chemical atel mi bom chu ni jan December ni thoma athak ni hin December ni li songa ani kap chu ama ta thei ase ni jan December ni thoma je fighter mi 35 Y8 Y12 van long in we som thomleng an kan ka e Zaanlei similam paruk le cheu shonga chemical atel mi bomin an kan thak chap nikul chung kanika na ka December ni thum ni kanika mi aswal big tia AA ni chun an than Chemical bomb hi Chinram kul chaklei chonga SSC World Cup ni an rakman chang pelewa pengum SSC World Cup sakhan ngan pani la dingin hinak fak deu kada una kan twa lai tia AA ni athan Maralen siam tlai phusi MDF le Jakhan World Cup AA ifon in Chinram kul pelewa peng chunga kada una kan kalpi November ni leili ni thokin SSC World Cup sakhan cheu khat song an ka chu sakhan ka da una ka chun MDF World Cup pakhat anun nak aliam te thei ase alwan che November ni leili ni thokin pelewa peng chunga SSC World Cup sakhan cheu khat chu Jakhan World Cup AA le Maralen siam tlai phu MDF ni an ka I chu ka da una ka chun MDF in salai maralai anun nak aliam tia jambaw ngai pakhat ni achim kan ni MDF siam tlai phu chu palewa peng World Cup sakhan ka da una ka Jakhan World Cup AA he tangchi in kada una kan kalpi chu sakhan kada una ka chun kan World Cup pakhat anun nak aliam kan ni chu SSC World Cup pashambong dingin timlam nak angai mi kan si bantukin kada una kan pezu kaulai tia MDF in tran bangai sarai ke tini selena achim palewa peng chu AA ni mai thlakin SSC World Cup pol chu an kada chu ama hna liaw asi bantukin MDF song ni SSC World Cup le chungtel vial te chu siam nam che in mi pi sena ifon di dingin thong an that na Maralen siam tai phu sena afon mi chu minung hoi chungzon ru anak te mi phunglam he atlak ningin ahim nak huna kanin ter na lai tia MDF ni chun that nak an twa chi kumnga dana thim nak an twa ton mi Mizoram state election result chu ni hin December ni lia tlamtling te in vote rel nak twa di SCE MLA seat somli a Zoram People's Movement ZPM party ni seat kul seat sari an mu sauza atwan liaumi Mizo National Front MNF party ni seat sha an lak ve BJP ni seat ni an lak pina Congress party ni seat khat an lak ve Mizoram state election thongni kul le thum vote thakhi alwan cha November ni sari a tlamting te in rak ngai SCE vote rel ni December ni thum chu Election Commission of India ECI ni arakhya na in hi zarpeni asi cha a Mizoram chawza le NGO chiaw ni
Election Commission of India ECI sina chal nak nol an hali ni hin December ni liya vote rel nak cho an to team naka tai nak a mutu ZPM party ni hin mizapi sina kalpung thar chawza ti mi chutlang tarin an au pi ramkul chawza an tlaya chun Mizoram chu kalpung thar he kan shwai lai tia mizapi sina tiam kam nak an rak ngei tu tan thong ni kol the Mizoram state team naka ZPM party ni te nak an van mu tika serchi bial candidate pulal do amachu chief minister sitting in zoom ase Sagaram chen kata khopi anon CDM pol an rian chwa tak dingin voi ni kheng terarin pek nak he than nak an twa nuwa minung som riat le panga chu mi pi sina ani fon tia kata peng mi pi uk shwai tu phoni an than SSC ku tangarian atwan ri minan CDM na kong he pet lain kata peng paka pha ni November thla chunga voi ni rarin pek nak he than nak an twa nuwa avoi khat nak a minung som nga le paruk avoi ni naka kol le kwani an rian chwa takin mizapi sina ani fon aralai mi December ni leili tiang rian chwa tak lawin SSC ku tangarian atwan ri minan CDM rian tran tu vel te chu phunglam he atlak ning dan tat an selai tia kata peng mi piuk shwai tu phuni an than non CDM somret le pangani an rian an chwa tak nu in SSC ni kata peng mi piuk shwai tu phu pet le nak phone number chu an phi piak na mi pi sena a phone du mini at kata pa telegram a pet le nak kan to u tia kata peng mi piuk shwai tu phuni December ni nia that nak an to atang ri minan CDM pol song achan liao te a mi pi le ho in email in rak i phone sang u tin kata peng mi piuk shwai tu phu in tram ba ngai pakhat ni nol nak song atwa SSC World Cup athi mi an tam tuk changcha World Cup nu pi le na chu humhim nak an lak tar na I World Cup chungin Assam mi le nol Halloween awak wai mi na song World Cup chung nan rak lu chana chun dan tat na kanin pe na lai lo kanin ngai thiam na lai tia SSC ni an than SSC ni December ni thum thokin nol hal ta lawin awak vai mi le World Cup sina kin Assam mi na song ki than nan do asia chun nan swal na kanin ngai thiam na lai tia SSC ni chun an than World Cup sina Assam tak mi ngai thiam ti mi hi khoi ka World Cup upadi mana umbal lo World Cup chung andu lo ronga Assam mi an si ki than adu mi pau dan tat na kanin pe na lai lo ti in SSC ni an than mi chunga Zaitlukin da World Cup tha sang azor changti mi alak nak kong chu NLD party dirpi tu World Cup lun pension pakhat ni achim SSC World Cup pol chu ral mai an kal naka tamtuk an thipi na hliam ma pu mi an tam cha a bom tu World Cup an lautluk ase chang churanga SSC World Cup na nu pi an fanule kompling lo an fale na chu uniform he ni tlompal training an pek na I humhim nak cha century an chong ter na tia khatit media ni achial siandam kul chaklei muse khopia ka da nak fak ngai achwa ronga tal chungmin ha tutuluk ramswe li khopia an sam tia thai ase December ni nia muse khopi he ne nya min ummi tuluk ram che ponga ummi na chu Swelia ichial digin tuluk nol ngai to na ni an chim na nu December ni thuma muse khopi ummi na song Swelia an sam chiaw na zeu semilan paruk le chewin tuluk ram lu nak dinga ram brigade tin kan nga kau ram brigade song chan saw on loin an khar chan chol lai an ti tia tal chungmi pakhat ni achim muse pengkyang kapaka da unak azwal I muse khopi na chu lo kan khwami bantuk in khochunga kan tap swalai ti an phan cha a tuluk rama an sam chung na tia tal chungmi na ni an chim muse penga MNDAA TNLA KIA PDF talin siam tai tang tri phu na ni SSC World Cup sakhan chu fak pin an dau chwa Sakairam chen mung yuwa peng chia pain khwa chwe December ni a SSC World Cup le episode 3 pol ni an khang nu a swal nak ngai lo twal chung mi lai khat song an tlai na I an khang chi na tia twal chung mi ni an chim December ni jing le similan paryat shonga chia pain khwa chwe SSC World Cup le episode 3 ni lu noin an khang I tlak ro in chunga twal chung mi lai khat chu an shen khum nai an khang chi na tia twal chung sham tlai phu in chung tel pakhat ni achim
December ni Zaanlei Thawngchim yuatet pisochi sakhanchu pisochi khwachu tua chungsiam tai tangchi phuni lu hnoin an ka hnu December ni hni singlaya SSC World Cup le pisochi poni chia pan khwachu an khang I tua chungmi le kha zong tak ro in chunga an shen khomin an khang na tia thei ase SSC World Cup le pisochi pol khang nak ronga inzali shong a umnak chia pan khwachu aning piti tukin achiam di tia thei ase SSC World Cup episode 3 pol chu chia pan khwa an khang di Zaanlei similam pathum shong khwa an chwa tak nuwa twal chung siam tlai phuni mei an phali tlak ro in chunga shen khomin khang atong mi twal chung mi hlei khat ruak chu an hmu na tia twal chung siam tlai phuin chung tel pakhat ni achim Sanram kul chaklei ku kang hun rama siam nam chia du lawin asami SSC World Cup sakhat leng an tha na nuwa World Cup asam chap mi Zaanlei somria teng chu andoi nai an ka nak na khong chu MNDAA chimnak nol ngai tu le chia winni khatit media achim November ni kulani riata kun chiang khwa SSC World Cup sakhan chu MNDAA ni an rakka I khala ya 125 battalion le saka kha lein hi in World Cup cheu khat ni siam nam an rak chia khala ya Zaanlei kulenga battalion in World Cup zakhat chong chu siam nam chia du lawin an rak sam I MNDAA ni andoi na I an rak ka na cha a SSC World Cup zakhat deng shong an thi tia thei ase asami SSC World Cup pol ang ka dau nak mun chu MNDAA ni December ni khata mun ma then hlim nak an watwa I SSC World Cup rock kul an mu December ni Zaanlei atang mi World Cup pol chu an ka chan na I World Cup som sari leng an thi pina pali an tlei chan na Myanmar ram chungka dauna ka fa chin leng mang ronga ral cham har tong min ha tu chau hlang ding tim chia kan si changti in Thai Foreign Minister Pampri Bahida Nukarani achim kong Bangkok House ni achial Thai chawzani ramria ador miral cham har tong min ha chu kan chau hlan changnai an umnak ding in te zong tim chia ase changtia Thai Foreign Minister ni chun achim Pampri Bahida Nukarani Thai chawzani Myanmar ral cham har tong min ha chu a chaw hlan kau hnana in siam tlai phudi lakni ka daunak an dei ter hernak kongle aran nakin lungtlin berwa nak an ngai hernak kong achim chi atu dir hmuna chun ral cham mi chu an rak lodri launa in atu nakin ka daunak a fak chin leng manga chun Thai ram chunga zalong tein an lut khaulai tia Pampri Bahida Nukarani chun achim Thai Myanmar ram rimya oji he nei te na ummi ko kare khopi a kada una ka faki twal chungmi le thil promoter na song ani sheng chu kada una ka chwanak mun chu Thai ram me sau khopi he kilometer pasha shong a hlatnak ase mya oji le kada una ronga Thai ram chunga hiam khoi nak le na no nak a chwak ri launa in ram ri umral samcha thin phang ase I chunha chu minung hoi chungjon ro anak he bom ding tim chia kan sikautia Thai Ral ka battalion 3 in Ral Boy Chang Prasan Sanctuary Rakni chun achim Atu bantukin Thai chawza trambau ngai tu nani Myanmar ramin asami har tong min ha chu kan chaw hlan na anti kauna in Thai ram chung me hong song khopong pengkoma asami karen niral sam na chu Thai ram ri trambau ngai tu ni an rak thol doi na tia Human Rights Watch ni an chimve SSC World Cup ni van longin ka dau nak an twa ronga Thai ram chunga asam me karen ni twal chungmi na an thol na I an kirter na chu nushin chawau an buar ase minung tampi athi khoding dir hmuna an chian na ase tia HRW ni alwan cha November kol lekwania arak than Sanram kul chaklei ko kang hundam chung SSC World Cup sakhan panga chu ko kang MNDAA ni an lak chapi adi lak sakhan zanhi lepani an lak kho chang Nizan December ni thumjing le sumilan pashale minute pakul shong a mahu tlanga SSC World Cup ni umhun an khwarnak sakhan chu MNDAA ni an ka sumilan pakhat le cheu chung kap ni karfak ngain ani ka nu chun sumilan hlei khat le minute som lui le paruka an lak kho chun jingle sumilan pashale minute hlei ruk cham a Jain tlang sham a World Cup ni umhun an khwarnak sakhan pathum zong an ka sumilan hlei khat le minute hlei ruka an lak kho te thei ase
Chupina zing le similam pasha shonga chung sian mun ram lo shu kau khwa thlang lei tlang shona SSC World Cup mun an khwarnak Zaanlei Thawngchim battalion sakhan chu MNDAA ni an ka ekap ni kar similam panga chung anika nu Zaanlei similam pani le minisom le pariata an la kho chu sakhan ka da ka general ka pasha an thi liampu mi song an Shyam nam jai masat song an la kho ta thai ase nizan December ni thumjing le similam pakwa shonga tingni pengkom nan salit biuha sakhan in asami SSC World Cup paruk chu MNDAA ni an tlai nai ani put mi Shyam nam jai masat song an la kho 1027 operation ni som thum le ni ria tianga SSC World Cup sakhan sanhi le pani chu MNDAA ni an lak chang I chin swe ho mungku kwanlung pansai le kungchian ti in copy panga an lak kho changpina chin swe ho pansai le chin sin nam brigade pali song an lak kho Myanmar ram chung hun ke pa twal chung Shyam tlai phu na ni copy le kwa an lak kho chang tutan kan Thawngchim nak chuma vial hin kan dong tar ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel hi subscribe kan to pyak re chaw dingin kanin som na